share na no, para po. Kasabang man eh. Sekitar Riyaman Khaira Kala report if I read about it, Supreme Barbarian Raya, Rakama to the Ari Lapin in Kawao, Akati, Chugan War Chukutuk, War 60. Richard Gandalia, and the limit of those from Apita, about Chukutuk, War 60. Gambarwan report ni arlap ko main sonin kan kaude kadrabu ke malani sonia report na ekmal pe iragayo per en kasarawian wa MMCM one baron church MMCK one baron town recommendation sang charter committee letket and supplement kita pagagarin jemaatan rumah file ay masaya tanah even while we laba dengan orang tapi pilihan betul ingin batuan MMCM one Baron Church One short. dia ke bahasa And pronounce it in both ways. motion and close debate baru sebelum itu bahasa ini gua bahasa itu motion baru sebelum maluat and sebelum kita recommendation and committee lebih wow lah dia mana bahasa ini gua bahasa itu motion apa itu tahu tak iragariao old new business we are men masa nayo o ket asana committee and charter ayen moment kabo after getting committee recommend kailan kamangai o ka yet moment old business President Sean Cowie to Sean Inchen and clearly an agenda young old business the unfinished business Nepit no Gapong recommendation some committee Kitrailan itagat on miscellaneous agenda item Kitrailan tatong kik mami no dikin mesa sa agenda ay mo kagagariyan bapak punya bahasa motion and close debate baru sebelum bahasa gua bahasa itu motion baru sebelum recommendation and committee bahasa ini gua bahasa itu bapak berkuasa untuk point of information state Kasarawi and Kasarawi Paksam Wabar Momochon Wabar Kasarawi and Sapul Marai Togo and their young patron Nepanu Yawi MMC SNK Apan Paitan and MMCM Nan Pitagan Romamau Deputy and Pasanit and Accountable Tarai Sarawi kamu ke dia mo bapak kita karyawan masan bang Uya bermapar nan pinababa ya kupur dan yang recommend kita yang sabar man kata ulia ben memocor wabah nan pinababa dia batawa me ta kamu ke ben sabar man kita pek kara-kara me ulia be and memocor wabah nan pinababa dia Nah, kami Torres mau 12,000 masan ini, mau masan isu, emotion. Torres mau malu dari sebelum kita recommendation committee, berpikir mau semua apa masan ini, mau masan isu, apa kita. Tahu lah.
segla. Iren assignment sa President Dosong Kawai ito sa pagmamayan committee and charter nagtitig problem and UCCP Portland leadership na wewe senior pastor. Kayo committee grawat o kita sa problem o ulian video challenge. Mebit Momochon UCCP Portland Ong senior pastor ay sila yate Sapet sang ni kumail ko magkatlaw o kasarawiyala Momocho yang agi senior pastor isirap patrawan na magpot ng sabi mo ngayon totoo. Makarata sang niya lang ata lemet. So, beg you, senior pastor mano, tungalan kiya, ruwas yan men. Eri yet recommendation in charter committee. Kayo, present racer, karyaw, may rongkan na week sarawi, may bang Ryan Sarawi and Kamatig Sarawi or Ryan Sarawi, Easter Sunday. Pupukogan koros, makwinin na babalik ka sa nete, yet recommendation. Committee men recommend on katiwat, magkitrailan Kamanala, Maiten, Becky, President Roson Kawai, sa Pilmara Anso, Sonbong Wano. Enewan senior pastor mano o song chorus me sort poila te sort uya John present race para sa peyo. Sanger ni Momocho Wagakota sort bang pansan Sonbong Wano about current race. Karena maybe Easter Forest and Sambar Limau and Current nan irairin Sonbong Wano. Pamasok ang recommendation ng committee KTG may senior pastor and KPPT o MN William. May recommendation in charter committee. Karya. Pagpagda karyaman, masan doon. Mr. President. Kamay, bagas pa. Okay. Kailangan ko may Mr. President. Ay tumalwa sa pagmatial kay sila pala ka pauwi na. So wala pala hindi. May President yang senior kan. Yang ada mereka orang orang yang ada menolongkan sediakan yang apa ya tak tahun 2020 karena kami Mr. President saya sudah patut sa pengalan ni ikan di call konsentrasi be sa mga sungkaw sa mga pengalan ni on Iran masjid Patron pinata, eman sang Hawaii, eman sang millennials, orang kenyang kete, tatang kan mesor poita te poita, nanti pun macam memotong masjid kita. When apa ni, sebelum kita Moses kami o sungkawe dan kaya to, is one person the senior pastor and memotong masjid specifically America. Orang yang tambah what's wrong? Nan memotong Portland, Oregon. When yang ada kone ramon di kaksabas. The main malapurna. Main begini apa kan? Dan dia main connection Portland.
Mana yang saya kata tak ada problem nama motor Portland. Kalangan. Kailangan kami, sir. Kalangan kawit, Report president. ang tola. Ire, sansalatan dia naman syara kami. Kawit sang vice president itu na babali, buya MN John Charter Committee. Sesuatu yang sesuatu recommend kedua. Ini yang keterapui. Pukul lifestyle bani lagi year president wasol kami. Kira memang koyal puncak kira gagal na abadi kita kapal bagat. Bagi sombong tahu lo. Lepas may. Hari. Anso may pasawan may ada recommendation may siya nilaki son kawit. Vice President masani tamang dali nila ngi song kaway dan uya me ako me peni makasangit yan uya pen kagan sawa sa books eri me bombegin masani ten sesa dali lakira aba ani temat mami eta mas buat may nira ba san salta kores charter committee kacir Kailangan report. So, kami. Mo kawewan na chairman and charter uya utar. Kamutar ko mo. Mo kung tama ba masa ni Mr. President. Mo ni kawaya ka motion in return. Me maluat kamanayan o season kawit sa wasip. Nandok din sa ibang kuwang senior pastor Katsan Ringland. Hawaii Senior Pastor Jordan Cullen, America Acting Senior Pastor Truman Abram, Israel Patuan Patriot Jem na bagat. So very inen sawaslaw dong sabon matay lobi. Kaiden pakeu teriau. May Special Assistant Truman Abram lo kaya lang ulo bin para lare awas order we mia kawit aramay seliki may patagen na dapat tuwing ray Mawar. Recommendation no, yun yung ramay. Magkailan naman. Magkailan yung manuel. Within 6 months. motion return to masan Oras mo doon ito ba tayo? Kung masan iso, may motion. Oras mo doon maluwan sa panman, recommendation kami. Nabidirawo, masan kung masan iso, motion na po ita. So, ngaway person ba? Iyan ba? So, wala report. Sugan war say kira. Dahil ko na mga kamisya. Kailangan kami din. Baruan mo Sa isang mga minutes, report oras nagyan. Kumayan, kawala na. Dahil, kabar manjak na kami.